il venerdì, un gingillo il sabato, un pizzoncino ogni tanto in più la domenica. Consumavano 3/4 delle sue rendite. Il resto se ne andava tra una casacca di castoro con calzoni e scarpe di velluto per le feste e un vestito di fustagno, ma del più fino, per tutti i giorni. Aveva una governante che passava i 40 anni, una nipote che non arrivava ai 20 e un garzone capace per il campo come per il mercato, buono a sellare il ronzino come a menar la ronzola. Vasco. Hola, buenas. Don Quijote mantzako zaldun famatuaren izakera eta bizikera nolakoak ziran agertzen diguna. Mantzaldeko herriko eskor batean, bere izenik ez nuke gogoratu nahi, bizizan denborazko ez da etxeko seme bat. Lantza altzatokian, adargazar, zaldigar eta erbisakurdun hoietakoa. Bere ondasuna, 4 3 ontantze zikoakion. Eguneroko eltzekoa, beitia oparago arikia, baino zezikia ia gauero. Zartagiko lodia larun batero, lentejak ostiraletan eta usakumeren bat igandetako goxagarri. Gainerako guzia ontara. Belarte atorra, ilabi gozo finezko galtzak eta oinetako leunak eta astegunetan behiori finez jantzi eta bere burua ederrazten zuan. Etxerako laguntzaile 40 urtetik gorako emakume bat zuan eta 20 urtetara heldu gabeko ilobabea ere eta morroi bat naiz kalerako, naiz lur lanerako balio zuana. Zalditzarra zelatzeko naiz kima duraizeak hartzeko prez egona. 50 bat urteko izango zituan gure zaldunak alde-alde. Gorpuzkera azkarra, igarra, aurpegi zimurra, goiztarra eta eizezalea. Bere izena Kijada edo Kixada omenzala diote. Hontan ez bait datoz batera alegia. Gai hontaz idatzi dutenak. Baina egi itxurak liokenez Kixana zeritzan. Honik ordea gutxia jola dio gure ariari. Azki bai da arian ariagatik egiazko bidetik bat ere ez irtetzea. Búlgaro. В едно село на Ала Манча, за чието име не искам да се спомням, живееше недавна един идалго. От уния, които притежават копия, ставащи от биловска кожа, мършев кон и бързонога хрътка. За обед оля, подварено месо, по-често говеждо и рядко огнешко. За вечеря обикновено кълцево месо, подправено със сол, пипер, очет лук, яйца с сланина в събота, леща в петък и по някой гълъб за прибавка в неделя. Ето тези ястия изчерпваха 3/4 от доходите. Останалата четвърт отиваше за облекло. За празник връхна дреха от велаките, панталон кадипе, наречен калсас, и пантофи от същия плат, а заделник дреха от вълнен, дреха от тънък вълнен плат. Дома му живееха една икономка, която бе надхвърлила 40-те и една негова племеница, която няма и 20 години, както и едно момче, Ратайче, което въртеше полската и домашната работа. То умееше еднакво сръчно да оседлава коня на господаря си и да върти ножицата за подкастване на вложките. Нашият идалго бе на около 50 години, ясно мъжът със състарено лице. Той обичаше да става много рано и да ходи на лов. Казват, през името му било Кихада или Кесада, но по този въпрос не са едини авторите, които пишат за него, макар и да има правдоподобни съображения,
съображения да се вярва, че се е казал Тиханов. Но това не е от особено значение. Стига разказът ни, нищо съществено да не се отклонява от истината. عربي المهزلة من الرغبة في الوجود إلى اعتقاد من أن هذا الوجود وقع تظهر المسافة بين المأساة والمهزلة، الخطوة بين الصرامة والصخرية، إن نقل الطبع البطولة من الإرادة إلى الإدراك هو سبب انتكاس المأساة وانهيار هذا الطبع هو المهزلة. السرب يدور سرب، وهذا هو ما حدث مع دون كيخوتي لما لم يرضاه تثبيتا إرادته في المغامرة تثبيته باعتقاد إنه مغامر، وكانت الرواية الخالدة على شكل أن تسبق مهزلة لا غير انتقال من القصة إلى الهزلية السارقة يتم برغبة عينه كما كان قد أشرنا إلى ذلك. هكذا ظهر التجديد الأدبي هذا دون كيخوتي الأوائل، ويؤكد سيرفانتس ذلك مرتين في مقدمة كليدنا تاريخ دون كيخوتي المشابه، كله تقريبا مثل مهزلة فالتتف برواية غالية وبالهزلية النثرية التي تشغل أكبر قسم من قصصي، وليس القول إنه في ذلك العهد كان يعتبر كل عمل مسرحي هزلية بكتب لجعل هذه العبارة واضحة.